The presidential speech on the Nilo. Kopiapo si labangso APSLC sengnang kokma pola mangke. Karbiang long topik autonomous state ke hangatum, separate state ke hangatum. Setami alang tum ke hang jam penajo, lapen ke hang break jam penajo, a song, a team, a group ke on penajo si labangso autonomous state bangke non antame central government lapen state government long seda isivera voice isivera lam the pela peli lam the pena plot etum hemprega bangke non antalong le lo aposi non etum ladak non ke seng to bangke all party leaders hills conference hill leaders conference ko bang mane kadto kawe party pangrum pet ladak SSC dopo kaskom tumna dopo congress dopo la persona si BJP sami dopo NGO sa dopo do ana song sami tum pangrum pet pensi isivera platform kaparja ponsi nedum autonomous state mate implementation of article 244A Indian constitution ke do netum dak hangdampo mangdampo posi netum lamang so all party hills leaders conference bangke ke sing asinang sort to panglo lasin tum single lapen mohet mailo moten announce lo mil to bangke chingwa erlo chisigerlo nito mache song bangke che song pa meji la penel tunge political parties kali nel tunge laken non political party netum election e thoja fan la bukali nel to metang political benefit ke chen ye fan la puta kali bo same netum ke politics pe pai lo wingsi politics along do de pinsi netum la bang so ahem prek hang ponji keng dead pen la pen ditum long le tiga pangke metang mas me sang si pusi nili semedeng si la bangso APSLC bangke ditum parja polo acha mo pen ami pulo ni tum si ahok la tum ke duplicate son mo di asi how so ke identify ke ko la duplicate la kasi la ke mo apor hosi ni tum khan po nil tum boson si original ma atum boson duplicate ma po bangke ate ahok pudam pulote alang litum kapreka party doma wema la sobang tai tum langdam chari na ko alang tum long thelong lo issue the party saying si amen ki bangke all party de hills leaders conference possible sa all party blote ada party do nahi all budam blote katto evan pusi ki budam lo mati seta nitum machinia teng bangke ke theklo teng ke alang tum ke isivet a song isivet a party both the tum original boji pu bangke nil tum a song long ke nil tum ke dak do pelo mohet mai long same ke tong do pick social organization ta do autonomous ke hang song ta do laben political party ta BJP tum ta do kapreka party ta SSC tum ta do HSC ta do kapreka political party ta nil dom phan nang chirap dun po nang chito dun po laben nil tum long si nang dun po pu nal tum same adulong lo posi nil tum ke original lo posi chipulo nang le tumake mang ke article 244A implementing nai pusi nang tumake mang si laso ke pachun je phana bangke isi article 244A pulote lake isi bill ke pas dai pulote lake political issue mitamina si nang tumihin pen thur the pulote koson si la so puthak bangke athe inut election political party pen ke thur ke hai si hadak MP inut si bill ke papasi phan ba ke neje phan hala halang hin pen si bor I pen si ke papasi phan halang hin pen bor I pen si papas unji tangke nang du hin pen ke thur thipin pen te koson pen si nang tum 244A ke pachun po la pen ke second option question bangala lo je Captain William Sangma 1967 to 1969 aningkan alang itum kami APHLC amen pen che song si article 244A alang itum 1967 pen 69 election pedosi 15 seat ang bong pen 11 seat lang tum chi pai pon la si la so PC Meghalaya tume alang itum state long pon tangte nang le tumihin pen election thur the pin pen long unji ma pon ningi thedu manang tumin pen nil tum lagi 100% confident tapi ningi thedo nitum politics thur the pin pen same nitum hayunji athema long unji athela rat nil tum politics thur the bu same nitum along nang charap dun political party tum dopo non BJP Congress kapreka party roji alang tum pen tum chingki si chingwai si nil tum panang pacharap dun po nil tum a voice along na pangtang dun po lalo polte nil tum labang ke longji position ningi the pondo
Nona for party si registration certificate kenas la posu under kenan tu kare la support na register mane labor ek under ma mate hola election commission under se register so labang ini tu lah kerja society ek long se tu register society ek like 1860 edi nasoba tangken non article football for easy akimang adjektimu sa kami hangbong kami nang itu ingin kita tiya media pemali so mate ini ke cete ka badet pola mangali ini ke cete dolo kala tu me song wet bangke un e puni tu mathasi dak dora penang po po se ni tu make matha ponsi klembon po tangte la political party ke wang ana for example political party ke wang anta la APHL silong ke do tum an ke nang ke do tum mi thang song long chi u tong wang nang jima mate ami thang song chi u epin pen me dak isi claim rap ke fansi lang tum pen ke mang pon nil tu make la tu methang political party membership chi OC la dak nang kirap nang kali bon sabe la kato e political party rum sabe bang popo bersama bang kepke bersama itu membership hangpo ngapeni itu menang pecar pun no BJP punon Kongres punon ASCC punon bas CPML punon alang tuman same NPP itu hangpo same alang tuman itu misi membership hangpo nang tum hinpen bangpo bersama ni tumlong nang pidunot kapela komiti si pense itu hangpo rapet po tamane ni tum APSLC bangke ni tum da komiti members de lagi hangpon kalilo bos eta da kato e political party pense dam rapet lo la puson ba isi vera zero isi vera tong lo pubang si dito mag central government of Assam papaliran po so last questions nang tumaki mi APHLC ke back by BJP public long mage election ke bang la so patak mana ko verification pilo la solo mo patak bang pudam ji polote la bang thang approve tawe atenon dak pini theklong lo da BJP tu masong le ke bang tapta kani ladak mohet ACC dum da bang lo kapre asong sa bang lo apo sila bang ke kapacho be thabalam tum program de lagi tum ke BJP ni tu panang back be seta labang so asong ke sengya pot nang chara dun tu ba model tum Kongres tum ta damlo BJP long ta damlo kapre ACC ong lo CPML ho damlo laben mohet itu majulong lo CPML ben samne dolo laben ACC ben da dolo